Orang mah jadi manusia nih, berguna kayak buah moneng, daunnya buat ngelalap, biji monengnya buat bikin sambal, bikin kacang namanya kacang mede. Ini buahnya enak banget nih dimakan, buat namanya ngilangin emah, juga dibuat masak gesek. Tuh, jadi manusia mah biar berguna. Jangan lu jadi manusia kagak boleh ngeliat orang senang. Begitu segala macam cara lu ancurin rumah tangga orang, lu ancurin usaha orang. Jangan begitu, kagak boleh jadi orang mah. Emang apa lu punya hati dedekian aja, beruit bat beruit, kagak boleh begitu. Bagaimana mau barokah hidup lu sama orang rungsing aja, punya urusan orang aja pada rungsing lu. Orang senang lu rungsing. Dengan cara apapun juga lu jalanin supaya orang itu hancur, buat hancurin orang.